आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुरदा हौकिबा पुंग कुनमरीदा रेकॉर्ड ओइना कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोइ 13 सिकी अनोबा केस 3 थेंगनकी मुख्यमंत्री एन बिरेना मरी लेनबा मंत्री सिंह अमदी ऑफिशियल सिंगा कोविड-19 की मतंगदा वाखनखरे राज्य की वर्किंग जर्नलिस्ट सिंहबो कोविड की फ्रंट लाइन वॉरियर सिंहनी हाइना लौबगा लोइनाना राज्य सरकार ना प्रायोरिटी बेसिस दा मखोइबो वैक्सीन कापथोकनी हाइना मुख्यमंत्री ना लौथोखरे हौकिबा पुंग कुनमरीदा लेबाक असिदा कोविड की अनोबा केस लाख मरी लिसिंग 12 चनी हुंफुनिथोइ थेंगनकी नोंगमदा कोविड की अनाबा लाख 3,19,000 हेना नाबा फदुना लेबाक की ओइना नाबा फरपगी सांग हौजे 7.8 लेदी अमसुंग नोंगसु बेंगोलदा मिखल मतुंगदा थोखिबा हिंसागी थौदोकसिंगी मतंगदा यिंगसिनबा केंद्रगी मिहुत कांगबु अमांगसी राज्य अदुदा थाखरे लेबाक सिदा कोविड-19 की लाइसेट अमुक हन्ना संदोरकलिबा सिगी येंगलगा चेक्सिनबा वाटपगी थवंगसिंग तोपिना बाहायजरी युमदगी हेक्सा थोकपदा फेस मास्क उपियो मी अमगा की मरकता फुट 6 लापना लेबियो माइमिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो कोविड-19 दकी ngakthoknaba tangai phadaba chatna kanglonsing ngakna chakpinaba lamdam sigi miyamna sakangnaraba mioi kayanasu appeal tawnarakli Manipuri film amasung drama की saknairabi actress खेतिमयुम राशि देवीना अपील तौरेतुना हाई मियाम्बु खेतिमयुम राशि देवीना खुरुमजरी नुसीजरबा इरेचासिंग तमथीरबा कोविड-19 लाइसतगी कन्ननबगी दमक अखोय अमुक हन्ना सेक्शननबगी फिरेप लोमिनरसी फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगा गी मरकता फुट 6 लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिजिनबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजिनदुना खुद सा सेंग हमतोकपियु लाइसदसीदगी ngakthoknaba matam-matamgi laingakna piba tangai phadaba chana kanglonsing aikhoi khudingmakna ngakna chapminasi section bahaibasina laisat asi sanghandanabagi khwaidagi pharaba pambaini miyambu amukana khurumjari हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुरदा हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड की अनोबा केस 3 थेंगनकी रेकॉर्ड ओइना मियोइ 13 सिकी राज्य की हक्सेल विभाग ना ngasi नुमिदांग वैदम थोकिबा जेरोल अमदा हाई ngasi पुना सैंपल 2,295 टेस्ट तोबदा मियोइ 3 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकीबनी मसी थारगा अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,900 सुरे नौनो पॉजिटिव ओइकिबसिंग अदु इम्फाल वेस्ट तगी 139 इम्फाल ईस्ट तगी 113 चुराचांदपुरदगी 95 कक्सिंगदगी 12 तमेंगलोंग थौबाल अमसुंग उख्रुलदगी 5 बिष्णुपुर अमसुंग कांगपोक्पीदगी 4 नोने अमसुंग सेनापतिदगी अमममनी हारिबा मतमसिगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट तगी कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोइ 5 इम्फाल ईस्ट तगी 4 बिष्णुपुरदगी 2 चुराचांदपुर अमसुंग कक्सिंगदगी अममम सिकी मसिगा लोइनाना सिकीबा मिगी मसिंग 394 छुरे चुराचांदपुर जिला पुंबदा नुमित 8 खुदक्तगी कंटेनमेंट जोन लौथोखरे तंगाई फदबा सर्विस खरे नतना अयाम्बा सर्विस सिंग थिंजिले राज्य असिदा कोविड-19 की अनिसुबा वेब यूरोप असिदा मसिदगी ngakthoknabagi matangda मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंहना मंत्री सिंह एमएलए सिंह अमदी ऑफिशियल सिंह अमुक हन्ना वाखनखरे ट्विटर थागतपा वारोलदा मुख्यमंत्री एन बिरेन हाई मखोइना कोविड की अनाबा सिंहबु निंथिना यंगसिंबा ngamnaba amasung ऑक्सीजन मतिक चाना पीबा ngamnabagi वफम यावना अना लायंग की लमदा थबक तौबा मिगी मसिंग मतिक चाना लेहनबा आईसीयू अमसुंग आइसोलेशन बेड अमदी वेंटिलेटर ना सिंहबगी मसिंग हेंगत हनबना सिंहबा वफम कयागी मतंगदा खनखी राज्य की वर्किंग जर्नलिस्ट सिंहबो कोविड की फ्रंट लाइन वॉरियर सिंहनी हाइना लौबगा लोइनाना राज्य सरकार ना प्रायोरिटी बेसिस दा मखोइबो वैक्सीन कापथोकनी हाइना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना लौथोखरे मुख्यमंत्री ना हाई कोविड-19 की लूरबा तानफम असिदा मियामदा ई पाउ पीबदा मखोइना मायोकनरिबा खुदोंग सादबा कया मरुम अदु सरकार सु खंगी मरम अदुना मखोइदा असोयंगम थोहनदनबगीदमक दरकार लेबे थौरांगसिंग पाइखटपा तंगाई फटे हाइना सरकार ना लौई मांगना हाई कोविड-19 लाइसत की अनिसुबा वेब असिना राज्य की मियामबु सोखनबा हौरे अमसुंग थौंग असि कया कुइना सथगतगी हाइबा कनानासु हाइबा ngamde असिगुबा मतम असिदा मियामदा असंबा पाउ पीबगा लोइनाना लाइसत असिबु थेंगनबा होनबदा मीडिया की मियोइसिंगी अचौबा थौदांग लै हाइनासु मुख्यमंत्री ना मखा थाखी
Sahi nipu manga basung masigi mathakta laiba COVID-19 ki ahanba dose ki vaccine kakraba miyoi singna ani suba dose ki vaccine suksoi choidana kathokna bagi tamak vaccination center singda laknaba State Health Society National Health Mission Manipur na haidi. State Mission Director Dr. N. Chamjai na thokpa serol amada hai ahanba dose ki vaccine kakraba matung sayol mari dagina nipan phawba suraba miyoi khudimakna ani suba dose ki vaccine kapaya kani. Maramaduna healthcare worker amadi frontline workers sing yauna ahanba dose ki vaccine kakraba beneficiary kudimakna yariba makai athuba matamda ani suba dose ki vaccine kaptukna bahairi. Jiribam Bidhan Sabha Kendra ki oina Jiribam Higher Secondary School Babupara amasung Borobekra Higher Secondary School Borobekra ani asi Community Home Isolation Center oina lautokle. Jiribam Higher Secondary gina capacity kunthatagi kuntha manga phawba amasung Borobekra Higher Secondary gina capacity kuntagi kunmanga phawba oigani. Jila asigi Deputy Commissioner W Malem Ghandas Janglei na thokpa cherol amana hai. Masaki yum da home isolation tauna bagi khudong saba ningthina leitaba layong uttaba COVID-19 positive oba miyoi sing community home isolation center sing asida lemna thongdani. Masiki management ki thabak Jiribam Assembly Constituency COVID-19 Management Committee na tawkani. Committee ase kendra sigi MLA na lusing bani. District home isolation team na center sing asida leiriba anaba sing sangnai na yangsing gani. All Manipur Students Union MSUGI Imphal West District Committee na ngasi nisagi polong kayamarum phagatuna mai thadokre haidi. Nongsu Bengal da Bidhan Sabha Mikal matung da hingsagi thodok kaya thoropliba adubu BJP Manipur na yaning tabagi khongjang kaya leptana changsili. None zila da BJP ki SD Morcha ki President Langai Jai Kamai na lusingduna wakat mipam phamki. Thawbal zila da su BJP haidok mandal na sinduna Dr. T.S. Sadesham MLA na yauna wakat khongjang sangsinki. Masters Athletic Association Imphal West Manipur na sinba ahanba Masters Athletic Championship lisingani kunmathoy COVID-19 ki oiriba phibam asiki yenglaga matam kaktana yeithokre. Association ki serol aman high championship asi Kumalampak Main Stadium da tha asigi tara manga amasung tara tarukta pangthokna baleplam bani. District Amateur Bodybuilding Association Bisnupur na sinba Nipan Suvarsa level amasung district level Misa Shapaba contest so matam kaktana yeithokre paugi marak thatna atenba break ama. Chahi nifu manga amasung masigi mathakta leiba COVID-19 gi ahanba dose ki vaccine kapkhaba matung Chayol mari dagina Nepal phawba suraba miyoi khudingmakna ani suba dose gi vaccine kapa yaragani. Maramaduna healthcare worker amadi frontline workers sing yauna ahanba dose ki vaccine kapkhaba beneficiary khudingmakna yariba makai atuba matamda designated COVID vaccination center singa chatpiduna ani suba dose gi vaccine kapthokpiyo. Paujin Jariba State Mission Director State Health Society National Health Mission Manipur. Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Dagini Bharat ta hauji phawada COVID-19 gi vaccine dose koti tara taruk lakh kunmanga hena kapkre. Kendra ki Haksal Mantralay na hai hauki bapung kunmati da beneficiary lakh tara manga lising yankhi manga hen bada COVID-19 gi vaccine kapki. Marak asida hauki bapung kunmati da lebak asida COVID ke no bakes lakh mari lising tara nithoi sani humfu nithoi thingnaki. Hairiba matamasigi manungda COVID ke anaba lising ahum chamapan marphu siki. Masiga loinana lebak asida COVID positive oiba siki bamigi masing lakh ani lising kunsa hele. Lebak asida COVID-19 na nabadagi parapagi sang sada marphumatoi dasmik mapan da lady. Hauki bapung kunmari da COVID ki anaba lakh ahum lising kun mapan hena naba pakhi. Haksal Mantralay na hai COVID ke naba koti ama lakh hum putara nito hen badi hanana leina asida ki naba phakrabani. Lebak asida hauji COVID ki active case lakh kuntra manga lising hum putaruk hena lady. Masi apunba positive case ki sada tarataruk dasmik mapan anini. ICMR na hai hauki bapung kunmari da tungan pa laboratory singda coronavirus ke sample lakh tara mapan lising kulundoi hena test toki. Masiga lunana COVID ki test toki ba sample masing koti kunmapan lakh humputare thele. Marak asida huji phawbada kendra sarkarna rajya sing amasung union territory singda COVID ki vaccine dose koti tara taret lakh tara manga hena lemna pikre. Masigi manungda sijinatana mangki ba yauna dose koti tara taruk lakh kuntaruk hena loikre. Hauji rajya sing amasung union territory singda COVID ki vaccine dose lakh marphu mapan hena lady.
हक्सेल मंत्रालय हाई लागलिबा नुमित हुमनी असिगी मनुंगदा राज्यसिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंगदा कोविड वैक्सीन की अहानबा डोज लाख 19 हेन पीरगनी ngaksil mantri Rajnath Singh na hairi Armed Forces amasung atai ngaksil mantralay gi organization singna COVID-19 gi laichat manung asida awaba nanglaba miyamda leptana tengpang pibagi thabak sathari mang hai COVID ke anuba facilities sing amasung oxygen plant sing lingkhatle masigi mathakta COVID ke anaba sing layeng bata ahenba haksel gi labda khang hairaba miyoi sing sizinari Sri Rajnath hai miyam gi tamak tungan ba military hospital singda phamung sate tangkai hangdok tuna thamle aduga Armed Forces Medical Services na phamung lising mari amasung ICU unit changwa marphumanga laiba COVID ki dedicated hospital taramapancho hangdokle Defense Research and Development Organization DRDO na ebak asigi tungan ba mafam singda COVID ki facilities kaya marum su lingkhatle Manghai PM Cares Fund ki makhada medical oxygen plant changwa su DRDO na hangdok na patauri ngaksil mantri na hai Bharat ki Air Force amasung Navy na su miram dagi analayang ki lamda sizina na ba oxygen sing lebak asida pusilakli Kerala sarkar na rajya duda COVID ki anoba case ka hena hengalakli ba adugi yenglaga thaas ki nipan dagi tara taruk phawba rajya sinba tungbada complete lockdown lauthokre मुख्यमंत्री के ऑफिस न हाई राज्य था की निपान के अयुक पुंग तरुक तगी हौरगा नुमित मापनी सुबना कंप्लीट लॉकडाउन लेगनी मसीदा तंगाई फदबा सर्विस सिंग तमक कोंथोकनी ले जिला तसु ngasi ahing nongyai dagi nithokaba numit ki ayuk phawba lockdown lauthokre le DDMA na covid positive case ki masing hangalakli ba adugi yenglaga jila atuda athing pratham naba hukum thoki bani akasbani imphal dagi pau tabiri Nongsu Bengal da Mikhal Matung da hingsa gi thodok thokibasing adugi matang da yengsinaba kendra gi Griha Mantraloy na Additional Secretary ki thaki officer amana lusingba myoi mari na saba mihut kangbu ama ngasi rajya adu thakre mihut kangbu atuna hingsa gi thodok sing adugi akupa warol sing pikhat kani tha asigi ani da loising kiba rajya bidhan sabha gi mikhal gi bon masing thiraba matung da rajya adu da hingsa gi thodok thokliba adugi matang da report pikhalakna ba Griha Mantraloy na su rajya gi sub secretary da sithi thaduna khanghan khabani mihut kangbu atuna pungni phuni pan ki manung da makhoi gi report pikhalaba yai केंद्र की मपाल थौरम राज्य मंत्री भी मुरलीधरन ना राज्य अदुगी हिंसा की थौदोक संग यंगसिनबगिदमा ग्राउंड जीरो द लाकपदा मंगोदसु मसखंगदबा मियोय सिंगना अटैक तौरखी तृणमूल कांग्रेस की मियोय सिंगना तुहत पीरबा डोल की कार्यकर्ता सिंग युमदसु सतखी राजनीति डोल सिंगना सगतपा इरांग थोहनबा मियोय खरना केंद्र की गृह मंत्री की कोनभोयदा सैना सिंगबा सिजिनदुना अटैक तौरखी हाइदी मंत्री की कार अदुसु अमंगता थोखनकी अमसुंग जर्नलिस्ट कया मरुमसु असो ओपन नंगखी तमिलनाडु दा DMK की प्रेसिडेंट MK स्टैलिन लुसिंगबा अनोबा सरकार हयंग अयुक वासक लौरकनी चेन्नई की राजभवन दा हयंग अयुक पुंग मापन दा पंगथोकदबा अचंबा थौरम अमदा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ना महाकपो थबक पाइबा अमसुंग अरोन बंगाकपगी वासक लहोनगनी मदुगी ममांगदा डोल की MLA सिंगना महाकपो सगोली हाइबगी सिटी पिसिलकपदगी राज्यपाल ना श्री स्टैलिन बो मुख्यमंत्री ओइना वासक लौनबा खंगहनखिबनी नोंगसु बेंगोल दा नौना कारबा MLA चामनी फुमदोय राज्य विधान सभा दा ngasi वासक लौखरे MLA हुंपु मरीना अयुक पुंग 13 दगी नुंथिल पुंग अमा फावबदा वासक लौखी अदुगा MLA हुंपु मापना नुंथिल पुंग अनि दगी नुंथिल पुंग मरी फावबदा वासक लौखी लोइसिलकपदा COVID-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa phuttaruk lamna leiba khutcha amati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawung ahum asi ngakna chatpinaba amuk hanna ningsingjari अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना मणिपुरदा हौकिबा पुंग कुनमदिदा रेकॉर्ड ओइना कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 13 सिकी अनोबा केस 3 पुथेंगनखी मुख्यमंत्री एन बिरेना मरी लेनबा मंत्री सिंह अमदी ऑफिशियल सिंगा कोविड-19 की मतंगदा वाखनखरे राज्य से की वर्किंग जर्नलिस्ट सिंह कोविड की फ्रंट लाइन वॉरियर सिंह नि हाइना लौबगा लोइनाना राज्य सरकार ना प्रायोरिटी बेसिस दा मखोइबो वैक्सीन कापथोकनी हाइना मुख्यमंत्री ना लौथोखरे हौकिबा पुंग कुनमरी दा लेबाक असिदा कोविड के अनोबा केस लाख मरी लिसिंग 13 चनी हुंफुनी खेंगनखी नोंगमदा कोविड के अनाबा लाख 3,19,000 हेना नाबा फदुना लेबाक की ओइना नाबा फरपगी सांग हौजेक सादा 38.8 दा लेरी अमसुंग नोंगसु बेंगोल दा मिखल मतुंग दा थोकिबा हिंसा गी थौदोक संगी मतंग दा यंगसिनबा केंद्र की मिहुत कांगबो अमांग ngasi राज्य अतुदा थाखरे पाउलोय जरे